Ibara amama, ibara baba, izingba awa bi Afrika kwe nando kwesu alaiki da sosiala gudati sor del mochichi bi Afrika nandimbi sundaliti akota sanguti asangoni na molongoni na kuzo ngende gudati fanala sulu ikigbini bia sabo nando tenenti akusala ti batango kotro so ekipa kara bienvenue zokwe agudati sala laso bikoku akapati gbengolingo soko zunino gudati tingbi terrain na lo sosi kisala kusala kodosi ti bi Afrika na iriti kundu sosi abana ndo teneti akusala tala sosi akpe ando tala ngasi lugudati tingbi tere na lo sosi lo ekelembe ti kodosi ti Russie na kodosi ti bi Afrika. Emmanuel Pabandi Talitia Sango. Kozo warango tere ti gbeyon bia bienvenue zokwe na ndokwa ti CNR ngana ti HR aike ti mu pasa ti inga atene mbrimbri na ndo ti akwa ta ndokwa useso na lege ti kwa ti maboko na maboko na tene ti ingango tene mbrimbri na ndo ti a refugie so aike na kodro sese ti be Afrika nga ti inga na lege wa si ndokwa ti CNR aike sara kwa ti lo na be Afrika na pekoni na ati warango tere ti gbeyon bia na mokonzi ti ndokwa ti OIM so aike yapakara Gise Kaspa Aisatu loga ti bara gbeyon bia ti pika sako na lo tene ti so bia ti kodro asorolo na li ti ndokwa ti batango siri na seduti ne ati kodro si lo sambila nga na lo songo benda wala succès na lege ti akwa ndende solo eke sara tene ti batango siri na seduti na yati kodro nga ti mu maboko na ndokwa ti OIM na lege ti lekerengo akwa ti lo so a ereni gouvernance migratoire ti unzinani yapakara Gise Kaspar Aisatu afaso ndokwa ti lo OIM aike lakwe nduru ti sarakwa maboko na maboko na ndokwa gbeyon gbia so abaten ti siriri na seduti na yati kodro na lege ti batango siri na seduti ti azoso aike tambula na yata kodro wala gestion des migrations ndali ti batango siri na seduti ti azoso ye a ondo tiala na lege ti ten ti bumbingo ako nga na ten ti stabilisation communautaire adu ti mokonzi ti ndokwa ti CICR pakara kel nord panglung chang loga ti pika sako na li ti gbeyon gbia bienvenue zokwe tene ti so gbia ti kodro asoro lo na ndo ti ndokwa gbeyon gbia so ayeke baten ti siri na seduti ne ati kodro si lo fanga ngia ti be ti lo na lege ti so lo kue lo mu kua na li ti ndokwa ti CICR gi na tongo ti ngu ti saku se na ndöni balu se na omene so si ala pika patara na ndö ti atene ti siri na seduti ne ati kodro nga na ndö ti atene ti akua ti ndokwa ti CICR na be Afrika gene ti gbeyon gbia bienvenue zokwe so ayeke tel nord panglung chang lo fa so ngi asi be ti lo mingi ti wara tere na gbeyon gbia ndali ti so Oyangati akusala tilo na kodosi ti bi Afrika Diandiber ngana kenli kundu Talitia Sango. Matanga ti tongonda polele ti kusala so irni ayeke sari financial a tambla na lege ti so si lo solo na lege ti bangondo ti lo si ndokwa so abagi gi lo fa bangondo ti ndokwa so lege so si ala yeke sara na a kusala nga na lege so si ala yeke yamba a client tala na lege ti abibe so si a client ayeke gana ni na mbeke tala ti tene nga na mbeke so a client agana ni na mbeke tala so ayeke tongana entrepreneur ala so ayeke akota zo ti andokwa ndenge nde ti kodro ti be Afrika na ti mungo tene ti longa lo fa yeso a pousse lo titene lo za ndokusala so na sese nanga lo fana azo kosa koka paso ndokusala so kisa kusala polele ti zanga na beti azo koso si agana mbege ti lo singa lo fa leke so si lo ke mu maboko na awa dengo buzenga na azo kosa sa kusala ti muleke na titene ala mai na lege ti economy laso awa be Afrika lingi ti inga so mbeni ndokwa so akisaka tene akisaka kwa na ndoti nginza so angba na gigi abagigi na Centrafrique
ndoko sala so le sala kwa chilo tonga na ye tonga na mbeni zo mo kina mungi zana ita chimo apeti duchi zo ita na ita apenga ti duchi na popoti ayesa ala ti azo sa ki debuze ala tene a société apeti duchi nga société na société tout cas apeti duchi société na meni personne sa ki nga individu apenga aussi ti duchi état donc si ita chimo na futa na be mo ambetini ko mo ga mo warai mo na yi ambetini fade i ki goji ki pe ko chilo ti pika pataka na lo ti tene le futa nginja chimo le munamo otene tala agbengo so si akoka panati kotango iso ala yamba mingi gbungo lingana bangondo zango na sisi ndokwaso singa ala fa ngangu koso ala kinani ti tene amu maboko na ndokwaso ti tene amai na lege ti bangondo ti lo ti sarasi azo ape akiri na litala il est vraiment typique à ça pour mingi na ndoti monsieur Togo promoteur ti sali financier ake bene kyonga mene ngiti kodron ngiti polisola so asara go bala kono ndulu le publicalité ti tene lo créer son na entreprise là so sigina do poisson aida te sali financier so te bande de ti tene ti retrouver là voilà ti chakiri aida te chakiri na centrafricaine dans la petite état de la Mumi azwa kumba azwa kaye azwa futa dali kini pepe azwa se bénéficier soit d'un service na tutani de donc le gars fatso le zakwaso la sisi mais ngati beti ya c'est là son gars il a été soit bon dans d'autres quoi ali Michel Manda Laurent Terpiso Maxime Balalou on a ko gars ligue tel mu mboko na todo mu mboko na todo moi itana quoi et puis aider entreprise aussi ni ati pikangulitana na mbigi so na akilitala ngala gigi mingi so ko idea ati tene si akilitala ni akina poko wala commencer na passer il était pas courbia amu moko kono ngo yanga ti ndokusala so afata tene bien so ndokusala so atonda ti akusala ti lawe la kwena sanguti kodro ifana la sondu kwa gbini bia sopa na ndoteneti dingo buze maboko na kundu so a irinya tene KM international agoda nati akitangu iso na batati bongiti sala mbini kapati manangu itilango use so agoda chimulegi na loti ziana sese filimbelati sango na kusala tingusa kusena ndoni bali use na oku tinga tembili mina ndoni Roseline Ntapayasa Sangu bara kono kuchi njia so abate ne chi sala ati alise na gomba ati za chinya yangu saku na ndoni gomba ya kwa bati be Afrika abagafade sombeni fini njia so abate ne chi kusala so abagi kina lango myombe chinza chinya yangu saku na ndoni baluse no ndachi teningo tereso ekendo kwa sa ekene betile tape peso yigni KM international mamboko na ndokwa chi kusala aikechitene abanga si apasura sura so abate ne chi code chi 2009 ngana tena chi fini code chi ngusa kusa na ndoni baluse na oku ngasi ya inga yesu aluni chi tena asala na ndochi ala so ekisa kusala na lege chi ndiaso monsieur a qui béni façon commencer depuis l'histoire commencé le mois de mai premier mois de mai sont tellement je travaille donc c'était ensemble donc en tout ça il fallait responsable du KM international de Chitane à la partenariat avec le ministère so il a organisé formation de vulgarisation du travail sur la et puis et non seulement à Kimbali mais on voit parce qu'on a à la suite de Bala les outils qui étaient contre à la soit la même dossier de Titane aussi élargir la vulgarisation du code du travail. Wainga so ke banu na ndochi KM international yeke famengo ti fini diaso. Depuis plus de 15 ans, innovation dans le code du travail centrafricain fait. Dès lors qu'il a divulgué, KM international a estimé que la responsabilité aussi à engager sa formation associée au ministère du travail, du emploi, protection sociale et puis la formation professionnelle. C'était l'organiser à permettre à entreprise sur place, que ce soit bon à employeur, à employé tenait, à la ligne à innovation, soit passé et puis voilà, à une à également à la duchinati respecter à respecter l'égalité. Nganambaki ya pakara Brigitte on
andara so aike kede komanda ti bongi agodana langoti laso biko oku na gbata ti bongi ti goda ti mu agba na dagbata ti bavaka miombe ti gbata ti bongi ti yapo akusala so aike tambla na bagini ka journée bernela kwenga na mati terence ngoy Kitene kusala ti protection civile abagi ginzoni na ti kodrose se tiba Afrika alimbi azokwa mamboko na ni ataso si dunia mobimba kete terrain na pale tonga na ti changement climatique wa catastrophe naturelle yeso azanga kodrose se ti be Afrika yamba na ni pepe aiki na ti bibeso si akota zo ti kodro ake biletala na ndoti dagbata ti bavaka miombe dagbata solo yo pepe na ndo so si a wa be Afrika ke pika ndembo da yini atene londo ti terrain rouge ayamba na ndapo so agba swali mitimu mamboko na la soki saa kusala teneti protection civile na litima ingoti awa Afrika. Igana ndaposo nambage ti meriti 8e arrondissement na ndoso ti muna la kete kumba ti protection civile so ota wayenda ti protection munai na ikan bichambe na akodrone awe 4e et puis na begwa laso igana mbage ti 8e ti tene muna monsieur le maire matilo ke kota zoti batani titene lo remettre ni na équipe ça que na loge sala limbiti sana kwa iunta na la titene ala kan bieni na legeni ase bambi na zuchala akena bongo ape ifo la kwa kena yati bongo chala sitonga na ngwe chala ti sigiti sensibiliser population azwa yinga tene so akazo ti protection civile machala ke lutila koko jonisi atpale asi e na ngwe tonga na ngwe ti vacances so ake ala lala ke moi mlingeti dans l'école ala ke utiliser à vacances à la neti faye na la nandota premier secours ala ifana la aussi atpale tonga na ngwa pika est-ce que je dois lutter beti keke wala na beti prototype courant ake ala lala ke fa ndaraso na zo sa zo limbiti yinga et aussi doit chauffer na ngweso mingi ake ala ti sigiti tene na population yongu mingi tambla na beti la pe sara so ti tene kete nguso na ti traitement onpe donc ala ke na kota kusala mingi ti aider na population itogimbera na ala ti tene kete sola wara ala zani ti tene ala sana kusala na ala nga kwala ye kusala tala la sigi na terta population ti mu moboko na ala alimbe wa Afrika inga so dagbata ti bavaka miombe awara agbaso na pokoti so si akota zo ti kodro agoda ti biletala na yati dagbata ti bavaka osho ngana ti begwa na sango ti danzapa ifanala so danzapa so irini angati muzu France ya tene coopération nouvelle Jérusalem so aikinati bavaka osio ti gbata ti bongi angbala koti sala akapati akusala ti lo ti manango pikango monzoko ti bikwa osio so aikinando mama tene so atene sepelango zapa si aikizilege na zotigo na yayu obedo ko ya melenga na Cheryl Malemba sandal ti dalmoti bi Afrika dali ti yenga ako ti sambilango nzapa beni kapa ti mandango ye abagi gi na bikwa otasu ti mingo tereso ayeke ti tene amulege na ala kue so si kona ya ti tene ala hinga tonga na ye si mo zo mo yeke sipela nzapa ga mo yeke voro nzapa na ya ti matanga ni ayini kue atondani gi na sambilango nzapa si na pekoni ayeke nga tene ti nzoni gango ti lo so lo yeke banu na ndö ti da l'église ni si lo hunda na awamabe ti lo kue ti tene ala sepela nga ala voro nzapa ayeke gi na lege ni so si ala limbi ti tene ala timbi na tere na bia nzapa si na pekoni ayeke tango ti engo bia nga na sepelango nzapa si na pekoni ayeke nga fango tene ti nzapa so si aguda ti fana la tonga na ye si wamabe mo limbi ti tene mo sepela nzapa nga mo voro nzapa tënë ti so ayeke gi na lege ti ye so si mo limbi ti tene mo sigi na ya ti aye ti kpale wara aye ti ngangu so si awato ti mo aleke na tere ti mo biso atene ya dan nzapa so yeke da na département tala sara kusala na ti yenga okoko na ti yenga so ayeke département ti musique lo la si conseil ti église amuna le programme une semaine di sara kusala e na ya ti kusala ni lo buli ti lo zara beni séminaire ti lango ota e ayeke séminaire so la si tondani laso na ndö mo matene so atene segonda na vorongo nzapa ayeke mbeni kelele so azi yanga ti yayu e soro mo matene so kozo ni na ta ngwo koko na danzapa na ige ye kana bina mama tene so se soroni mama tene ti nguso atene yayu azi voilà ciel ouvert donc mama tene ti séminaire so ati kuna poko kota mama tene ti ya ti nguso parce que iba mingi awa mabe
à vivre il y a eu assez sapé amena ngba kutra tukina ya yu kasi amena ngba kutra tene ki ngoti Jésus oh wa mabe a doit vivre yeso tenza partenaire yesa ki ti ngo dans Dieu titilo na yetene ya yu asina ndo a mabe ko kwa travers louange adoration na lege ti yenga akoti sambela ngonza paso ala so aleke kapani ala guda titene ala tombela na a wa mabe tala titene ala zana kujunto sepela ngana vorongo nzapa na yati gikitala tene tiso ekegila leki susi mosomo libiti tembo timbela nzapa. Zoni duti ti lakola kwe si ekitonga na mama tene so akina bunda ti kota bingolingo ti bumbi tala so ayi nanga ti muzu franzi atene témoin du Jova ti kodo si ti bi Afrika lo so si lo banando ti zoni tamblango ti akusala ti bumbi so aiki pakara Maurice Yoro singa logo dati fatene na inandoni bilimbili yeso petinga ndo ti kota lango ti laso akota ti bumbi ti ni d'abord so tene mo peti dutina ngia lakwe e ba laso na ndoti dunia kwe akpali ake mingi asara si mingi tazo so ayengi ala peti wa ganya pe zukwe gina vundu donc na ngwete assemblée ti so peti dutina ngia lakwe azo atwara pende fango tene tinza pada mingi yeso ke buliti da mingi na yati lango taso vendredi samedi dimanche kota fango tene ko ake lutina ndoti tene tingia tonga na yesi Jova nzapa na mingi tilo Jésus Christ ayeti tene azo kuna sesege aditi na tangia ata so vunda ke mingi meti beti Jova na Jésus Christ ayeti tene e na sesege aditi na tangia so ake yeso ake développer na i na legiti beti nzapa gela e na pekona encore e ke wara tene mingi na ndoti tangia lege so ake fana e tangia na kenya so yeso tangia kenya ake fana na yose e puis na tereti so afango yeso andu a vidéo ti ake da a discours, à interview, à film aussi. Qui crée que samedi, bâtiment de douane d'État aussi. Donc, quand même, aïe sur les petits tennis. Singira, yenga utako zoni kwa ya tume Jova etambla na yanga da okoko vaka na vaka titene et kambi a billet d'invitation na zotu. Donc, ce titene et tisa zo kwa titene aga wala fango tene tizapa. Akegi atuma Jova kwa kwa sympathisant ya zo kwa tika tisa zo tika ake payer pata oko pepe gangona ke singo aussi. Esifadiso na sango ti awangoronga na sango ti kodro wandi ti fanala su agba kodro ti Afrika angbala kwe ti ya pendere tala na nduzu na ligi ti akapa ti pengoloro Virginie Balezu aikivunga sango na ina ndoni mbilimbili. Na kodro ti Londres na ti zeso mulige na kodro batati Afrika na lege ti mbeni maseka kuliso lo ke ti kodro ti Cameroun ti tene lo sarangia te wangoso ake pengoloro na nduti brasi gbangoko so yiretilo ake Emmanuel Eseme le peloro si le sobenda na molongo osho performance le sara ake so lo muloro na nduti yeso ernat en sprint so ake loroso ake goyoyo 9 secondes 97 centièmes si le sigi na molongo osho so ake na dawatilo ake kodro ti Nigeria so iriti Colini ake Kamia Sola. Nga na pokoni ake Jamaïcain so iritilo ake Oblique Séville. Nga na pokoni ake lo solo ko ti kodroti britannique so iritilo ake Rommel Globe. So si lo na Emmanuel Eseme ala fali encore na millième ti seconde. Zo si iritilo ake Emmanuel Eseme. Adulo na lango bala ko na mbasambala ti nze ti août 1993. Le ko so solo ke muloro ti nduru distance so ernatene 100 mètres. Lo ke zoti seti Cameroun na ndembeso lo ko sara kota pembango loro na kodro wande si le battre ko ti lo descend na gbeti 10 secondes aketunga so si lo la lo ke sara sabango ti kodro ti africain et ti fangana la so lo ke beni zo so lo ke mu ireti Afrique centrale ngana nduzu ngana ireti kodro ti lo ti Cameroun na pengo loro so le pe yo mingi na popota zo so.
Nandamba sanguti fanala so ndo kusala ti UNICEF so aikisala kusala bimna ndo teneti batango ndiati amolinginga na zoni dutiti amolingi na kodosi ti bi Afrika agodana lango ti laso bikwa oku ti sala mbeni kapa ti sungo maboko na mbeti so atambla na popo ti loso siloki na ndo ti ndo kusala so aikipakara Felix akibonga na loso siloki gbeni bia saba na ndo teneti ndo kusala so si aiki bana ndo teneti mungo maboko na azusu aiki yapakara Josiane Lina makasuiti nga tembi minandoni Eric Vudakba Goya sungu mamboko na beti kota bukusho ke fangangu susi government ko sisi ti be Afrika na ndo kusala ti benik baso sake batene ti mamboko na la so yiti ngangu asinala ngana kundu ti bendo ti gigiso abatene ti njuni dutiti amolenge wala UNICEF akisala kusala mamboko na mamboko se akemeni bukuso molimbi ti wara atondo ndengi na ndenge so fadi akimonde legi na la swaka o mungu mamboko tisala kusala ti mamboko na molingi ti kodo sosi aleke na yakpale be kiri singila mingi na représentant ti UNICEF sola sosi loyeda ti tene i su mamboko ti na bitu kota mbeti so a ireni atene registre unique ti a filé soso donc aketi aitachi souci ti pala sinala ni la si lycée action humanitaire ça déjà quoi na UNICEF ti tene iza na ce registre social unique ni isara ni andwa we mais ti so ni so isigné so ti tene kwa ni so ikisara na itachi na niveau tia département na niveau tia partenaire aussi à évaluation isara so a donné so ikinani so ibumbini na place ako tonga na so tonga na mbini balasi si mbini département so quoi que muma boko na zusu ti balasi na la tonga na ministère du genre donc la ministère de santé fadi à la gare la ministère de action humanitaire qui tenait à la wara a donné so à que aider qui tenait sara na quoi au lieu qui tenait isara quoi ni so a quoi na mbagi chilo qui devient très productif après suma maboko so agagi na ngwe so kodo seti be Afrika asara kusala ndangu timu maboko na wa be Afrika atana ndo ndede so si ale keda na bango do chibia chikodo lui da ti tenait vraiment isara quoi maboko na mboko mais na legini mangati so beaucoup ni ake lojanda ki duchi na ministère de action humanitaire donc tonga so mitena la geso ikina lead ni mais ikizi maboko ti ande na itachi so ala besoin ti wara donner ni so ti godi sango na kwa na terre itachi so iti pala sinala donc ipeti kanga lege na a sectoriel ape ni na partenaire ape ti tene ala gana ministère de action humanitaire tonga na mbeni besoin ke da fadala muni sungo mamboko na gbeti mbeti ti kusala ti mamboko na mamboko na popoti ndo kusala gbeni bia so batene ti ala so yeti ngangu asinala suna line ake Josiane na be makasui ngana kundu ti bendo ti kiki so batene ti maingo ti amulenge akpimba tapene bia ni kamba ti kusala so fade aikeza na sese ti mamboko na awa be Afrika so si aikena ya ti akpale na ando ndende so ale keda aike yeso gouvernement ti be Afrika ayemi ke ti sara ti pusunduru na tere ti awa be Afrika. Papa mama akigina nduti sangususi asangutina nga chikotro akondani ekerisingana ala sukwe binala ngati soro del moti ti bi Afrika ndali ti a kota sanguti singana ikwe ala ngbanzoni